sa ISOKO mano wato ko etinene metanya se ha awo enwe eva afọ viva ha na keme arụ afọ so no nene na ka eturere ọrụ afọ vive ha enwe bere for why not to agwo duwe munye to epano are makini si osera we are not against Christianity. To me, I'm not against any tribal or any culture or any religion. I'm not against any religion, but all I know, I promote my culture, my tradition, my language to the wide world. So today I'm here in the ENHWE festival. So only my viola Meriwe, Eme Otera, Ojami Julie, Onyama Wewe. Okay. Go, everywhere hari nana. Every July, okay. Go, egede na na bifo na keme wana bifo egede lo gbojo. Ebe egede na oro ebonya. Egede na bi soko bi egede na ma ro bi soko bi. Me yo no me ro na egede na ma ro Africa. Africa ko bi egede na ma ro. Okay. Go be bi pe ma ro koro ma ro mu etoto. Ani lo na le o e abi be ma gbo ora so so na na abi be ma bi tene. ENHWE okoloka ma boro gbe ile. ISOKO ko bi ma boro gbe ile. Okay, ko fa me wolo we jo meri, we jo mairi. Egede lo gbona na bi kporo na. Egede lo gbona na bi kporo na. Wa sa tell me jo ko ma ba egede lo gbona. Sokado, Iya. Ewado, Iya. Igbado, Iya. Eyeri. Egede lo gbona na bi kporo na. Ese male ni gugu ne lo gbolo na fewe na bewe. O egede na kware. Okay. Na bi kporo. Okay. Ane egede na bi kporo na wunu e. Okay. O pa na bi kporo ine. O le male. Ani vele ne. Abi dire. Abi egbe ane. E ani bi ke anu wono bi kporo ine. Ese male ni kpori ni kpowu kere ru ma. Like the dentist. Okay. Ore we gba ne ma bi kporo ine. E ya ne no bi gbe ne. Owu ne e ya ne ko ma bo pa no bi kporo ine ma bi gbe ane ne. Ma bi gbe ane ne. Ma ro pe ane lo ne. Ore egede no wu ne. O egede no ma ro akọ Delta State and ese male ni kugbe okoro. Abewe. O egede no mu re ma bo ro pe ane. Okay, ko wona no bi kporo egede na. Ko wona no kede chana no bi kporo egede na. Ko the access or the date don't enter the body. So you don't enter body. Because if I'm baby, I dey surprise for all time. Moko wo. Ote kore make for us smiling. Because I dey surprise how you see they carry those things. If I'm not saying all that, I don't know. But I don't know how to control it. Okay. Okay, keep on up on the phone now. You call me. You can learn. What body? What they understand? I know people. I know best. So they understand. Got to know people. They get in there. Egg no wune. okay. Egede no wune. Opa no bi kore ne o ne ma bi gbe ne. Okay. O do me later no. Okay, tell me o te hana na wa bi gine lu na mu te hana de de. E hana ma bi we. E hana ma bi we no ne. E ba re de so. E ke bi amale pa. Okay. Male pe bia. Ma bi wo do tu le ko. Ikuro. Okay. Ma be e pe bia. Male nyawo. Male pe bia. O bi pe pe ne ra ne pe bia. E ane. Biso e mi mu biso e sera ni spoke. Okay. Brabane. E meta bia. Me fa. Okay. Ma bi we ya na pe na. E ya e go. Okay, big go. Okay. Ewe igbo. E ya ma bi we na. Okay, call. E ba be. Ke me re call. O me o da ye gete na. Ojo be sa gete me re call. O de para gete na kebe. Okay, na yo tiki ye. E gete na ye tiki ye be yo gete na tiki o te be. Ko gba si para bi ro po ye. O ya ro ye cheze. Na bo koro. Okay. Aye koro na to the last last day ati koro. Aye koro ebu. Are kere. Ya dia. E dile ati mo gete na aye koro ebu bo na ati me ke maka. Okay. Kate le pro a. O are jo no wa gbogulu. Kebe na. Me ya de ko ne gete na yo jo be maka fo be gbe wa de se no. Egbe wa de se ne maka na. Yo o tiki e fo be na. So e jebe se maka de wa no. E gete na tubo ne no ka dista. De ba na. E sa wo e fo be sa ro we gete no go. Brabo na oro na ko bi ade mo. Ebire ka Okay, e ara. Okay,
Ekete ni fori yoro yo ma. Yes. Okay, fori yoro ekete na no ala sa pa no be we ekete no ma bu we fa no ma bu. Okay, ro fa kwa na asa wo. So why ba na ro na ancestor the dead na gbe ru fa wa no ma asa wo e. So ka pele do ko ma bu. Aye na ko ne re ro na bu. Wow. You look na ro wo? Yes, you look ma ro. Aye gbe no na bu. O de lo de ra ya di ogo na kai ma pe again. Me pe ma. Till the next year. So now every year, hallelujah, and it's July. July every year. Hallelujah. Wow. Once in a year, July. Wow. All right. That's nice. Thank you. Thank you. ENHWE nana. Bro, quarter ayi te bite ENHWE. Quarter never. Quarter isa. Elebu ENHWE. It's a six. Okay. Kai bobi na re ko fo. Mare kwa ko maro ko. Okay. Emaka ele kai pe. Uye be maka mito. Ule. Uye bule mito. Ara. Uye be ara mito lande. Uye be la mito uluke. Uye bulu mito upreye ne no ko etebie urete. Ano ko be ko pe mare wo. I know that my yard is Madi Wele, Tony the church, my teacher here, my job, I want to be Christianity of here, Mario Biobone, Mario Bigo, Mato, Ode, Maro, Toda, Matani church, Mario Biobo, Matoni church, and Mario Ren, Mabo Guana, Mabo, Corabo, Orobo, Mabo Wene, my SMA, you teach my marriage, young Mabo Wene, and Mabo Wene, no, Mabo Wene, Maroro, Oba, and a book by Mob, I hear of where they are from my people and Monioma, of where so, on an epoch by Mamma, Madu Wen or Rupoma, Market the Lecker, it's a year when she released by the Lecker, Manu Giga, Utoria, Mabonu, you break it okay, rest my little and a papa, or papa, the president of Panoco, Mana, Otoma, also a man, like you to all on that man, you told you you gave you to I will I went to Bobunu, Pichera, Megatu Pichera, Mani every YouTuber, Mani every YouTuber, Becky Mani lose all of our character, Mani school, everywhere, the school of the school, everywhere, the company, the YouTube, the company, ISOKO to the world.
İSOKO derya woyo ibeyo mabara orere maruke awayo orere maruke orere maruke
way go. Yes, sir. Yeah, with the full man now. Yes, sir. Don't you? Yes, sir. I don't pay you. Yes, sir. Last one, I guess what they go. Now,